Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu adaningani bushurani khairu malani kaundu mlio harumwazi sanata za dunia. Uskwalolo unu rikansi harumwa madambili. Madamu ikao ndi harimisa manu dala mashaka ikao ngayomunsi juu ya kisiasa ikao ngawambao kana levensi memgumzima shaka zinaumkinishiha ukaya imhuai daula ya kensi kirasmi harumwa yinsi ya hatu karonao ibalibale kao do ilio karjonji upande huo karjone sambabi ala makafa ikao ngajirobo nsijuu ya kaujiri nongaronao kana hamanga rudire reje ingoni shaka bati solution harumwa upande wa hima kafaya ngaridiwa zao watukufu ngamwenawe zijirio ukaya aronao marisiza benchi kaonga junda wa harumwa wakati rulonu unu haina manambo bandhi wanakomori ngabwado bonze ngabwado wonsi juu nana madhamana ikau fikiri yokana maudu wo wanruja warone se namna ya mastehi namna ya ubaliansi namna ya ustehi dhamana wa daula jar parsa kana ula mwedo uo urikata tomaya kakabati tomaya yokana maudu alimawazalia doro harma yeyezi hakika ani ekanda wanu rasarwa nao ngaronao kana karno shinda rielewane yaukaya watukufurane janji ya haruma suala yinu dokaya wanu haina rongo wanadamu wazifanyao wanrubu zirengea mfano sha miuona mawunjini wa hato mifano ko surenga mifano haruma zensi zinu Faransa na jau shasi karshindu ele wakadabanu avayokari renge mfano Faransa sime silamu yesiasa yinu ifanyiwa baada mtume alawa wakaya hama amade tarehi wa yahe tarehi yahe harbul jamal makati wakaya lebaya la kisiasa haruma baina ya Muawiya na Ali wakati huo wakaya bala kana larenga wakati mwingi wakati wa Ali na Muawiya yani hanzamrelewe wakati Ali na Muawiya dabo mtume asayalawa wajiri mashaka kisiasa baadhi ya wanru walovanu wamba ukana emru jofaharu marunga madazinu hafu jihadi na singara aminio kana wakati huo haini mru yaka ufarma yes siasa yaka wakati ya Muawiya na Ali wakahamba wakumkalifio kahafuha fitna salamu mwanama mtukufu sana gosatori shaka jako kalifio kana emru ola hafuha haijihadi hizo mafundungu hapo kwa zijuwao baada lebali la lireme Ali na Muawiya mashaka ya reme wala wa masahaba waili kwa mzima hadwambwa Talha mzima hadwambwa Zubair waroha ili wende watahimza hatu Aisha radhiallahu anha wamtahe namna yende Basra yende atahima sulaha baina ya Ali na Muawiya ula Aisha baada wala wende wamtaha wamwambie waka ya sahaba ya Kabala ya dwamba Ammar bin Yasir Ammari halawabala hende hambia hende kofa hende hawambia ukana vanu mzatatu Aisha halawangwa nzugujo hunu ngonziani ngujo ili yajea tahe amani shakabla ya bala wala wataha mzatatu Aisha yuka yende Basra yende ya tahe ani owanrikaundo wa Uthmani wa hukumlwa baada hapo ya tahe amani abutika ureje ngoni babu yabo katika siduaza baada ya yabo ula Ammar henda hawambia yaukaya banu mzatatu Aisha ngonziani ngujo na minga mlao jeli mjuwao ka oi demrubisha wa mtume duniani na akhira sha eske hizo ajoja mwambie ningamjuzi kubali ukabada ende mrubisha wa mtume duniani na akhira au ngamjuu
ngamjo urenga izo Mwenyezi Mungu yahamba mtoe Mwenyezi Mungu ya wa tafsiri yokana Ammar hakawele ukana Ali ngena haki waka ya sahaba bala hade ya Aisha baada Ammar yatole kaululila hatoa hade ya Aisha bala Ammar hakaushi ya wala sahaba wala hamrikio bala hamtoa hotengweni watukufu hamadeli mjuwao si eka warugo bangweni kwa rongo wao mru hajuru harongo nai hawala pizza hawama kibrespe yonjo tolo tengweni walawa leo jajundu kama sisi telefoni za tuzino haina mru kwambo izono masula haina mru kwambo izoanzao haina mru kujoro kendo lona mvu haina mru ngujirwayo kiasi ya utosha ngabo mabani hatu ikawo ngobana mazuki watu ngamwishawe makaulu wayatoa bal ngwambao kan mrufu fulani wa mtsuwa waza wa fulani wa mtsuwa hata mtsuwa ukonte na singari juwao ya ukaya mtumerangu hatokanside na mru hauno kafiri ya hafabaliwa tumeha juha himi ula muzisengo juho hime na bola mru kafiri hamba mtotoe ya shumbe sha Mwenyezi Mungu deja wanru wanzuari tashe haki deja wanru ambao kayentsike dhulumishi hao ngwaone yao ila peplu wao ngwaone yao wala nadamu ngwambao tsihiru na bongo ambao ngwanzurike harumu sawa heni mronde haki hae rienshinro ngobanu ngwaone yao bantu ya wanru ngwala pisa hao yaba tafsiri na kadhani onesokana banu wanrujo kaharuma siasa sha timpaka mriade wale kawange kontro ya mru yoka Ammar wala ka kontro no hauno kana nge kontro ya Aisha shaka jaka da koruka wala yamde yamlapize bahari nge kontro ya hahi lazima haruma siasa wanrastihilane yabukar tabi hao boronao madhamana wakanensi hatu jana wakauruma wakana wizara wakawisha mrero ngowa wamba kena ukiri baga sina daula kena ukiri baga mhuwa daula kena ukiri baga serikali foriste rijeru hunroko wao aba kwa tuste watukufu wale swafati nyume ni banu ekaba kadalao lokali parhani hawa hunre shawiri wajoka wafanya taratibu wakati ula huo mmono ka wamjiri problemu sababu nezevotizila ngabo wana mwana nzima ikawa hende na uremwa mzinga hasibabu le mashaka mtihani wakaya wazevotizarewa wanru wao wakawana hele dingo la hao wamba kwa chujwa za ngozila zila ndabeka zenoda hubi rija jar parso kana leo batolwa suala yokaera zida na wala wafungwa ngamwambao je wamba na mwanaume mahakama yani waona ukazila tirugo za wahusu na mwenema one mahakama yaba tafsiri akadanone se ebani hangune mwana sho wangu shababi utwali ya ukaujanzo teme shabema njaba utisepareni njaba utabizo ono masula sheka ngosi opareni hasibabu ruwanu fikirinro bahuono ngabo mwana yainda ya ulwaya wamba emruo karchujo ya mru madobi wakana portoparoli wa hao harengwa na wasa dhomana jindri ni arengwa wakiwashili wamba na mdemo uzisema mahakama yabo mrengu jele ukana zinu nrongozo tokana rikaharuma balbala ndugu juziso daula rambao kana rirenge stiklali ya hatu yani ngasima independent rikebanu ridona madhamana wekama ratsabu hao ze dhamana za nchi katsurengwa haina mrungu ho hadea heli yanzao gamjuwao kana ganyina zedrwa za ubaye mwana mkomori yanzo atemsajaji arumwe nsiye hanywa ganyina zedrwa zo kana mipaka muhifadhi na ila adabu no dini ya hatu ya Kiislamu ilomo nsijuu leo leo mkanse namna hii dhamana ya kajana ya kabo kana ketina droit mruya he ya neye ya lapize leo hajengu ujono sokana leo ujojo hamba ujojo insiste harumarugo ikao izo voti za rewa za tolwa wahenda mahala wenda washtaki watukubaliwa wardiwa bale mastakala wajakomoni wakoja wa depose hula garijuwao kazenti pisas kawarwa kamzikaza hitwa yo Faransa Marekani lengwa leo ambao wako hadisido nao wasawa buhema atsongo onao ke Ukraine na Rusina wao na Hindi izoti kaongo pre warengeze ntintinti wazibalie
ngamwana wese dalili ngabo baadhi ya nchi za Kiafrika wasawajusemi hono wabango arantu kwa tonze mfaransa ngwadungo ndongo zirwa China yani ngwadunga mathalani Rusi ngwadunga yani mfaransa nguonokana kana uparwele wakani mdemanzi papie yavoti mjoka hata hunuzire wajuziba kama shaka Marekani zire wabaka mashaka ikewa de wakubali waperde baadhi ya nchi nonga mwanawe zibata zili yonga abo wanru kawa wasango tayari wa uwara nchi wadunge Rusi iwe impossible rongwamanizo shabo zizoranzora behiri doka banule wao yani ila namna yomjuso mdu wa kihanyu mwaka wendaru mansi balinambadi rikaufikiru kama nuleonga mjusa wa mdu hawenda marembe mwango zila taabu zila mauma na mkomori shatu dokana leo mwende harumansi za tili zinsanu mroshea masula haya hanyu yoka mwende mwambe muhibi wa voti awera ya mkomori honruindri abana rso baba hamkubali wa mjemrenge yezila mbio mwana mkomori akaona kama mjuha mkawenda mreme mwango Senegali chira hubi mwende mnikwa puvaraba yabo mwana mkomori hondindi dosokanabo mkanza mwana mkomori ya senziani yafe mwana mkomori ya tabihe bure mwana mkomori ya jamane mwenye nyabanu bure shabala zila pia timaslaha yokabala mroha bakabatsi mwenje bala mroha bakabatsi maji bala mroha bakabatsi hazi bala mroha bangabo bandhi ya miji batopare shamroha hauambi yokamkana mreso wa voti alafuka mjahunda leo rijani bakar mweze kufuruzinu upande wonga richo ujaba mswa naume bakabatsa tamruri omrubano ha komanteri wararuko fase komanteri mruna lauze baba na bahayenu kabatsizo kana weimana mshe weimana mmejo fanya komantero tswada mrugujo mri hazo mruna keswiri kabatsi mreba mbebanu bengwa ngabararuko chitamwezi tswaza hao ya ukabanu gabanu wanzuwa julo hao kabanu nyinyi mjikaza maske waruko tsumonani yamurugujo chabana cha dobo kana bangabanu wanzuwa julo ebanu wanzuwa julo ba hutsonzo julo ani yedaliligyo dahu wewe mruhindri yokaba sisi karanzori julo chao kusonzo julo nakeradhi irambe rongozi jo mwanadamu ya juzelewa baba nkena sokiri bane siasa amadeli na babanu inu kejaka huja komoribahi shangaro nawe zintizinu ambao buhe matso ngona ruwasoma mono ze problemi za jiri rono Marekani ze votizarewa iliwono hunu karijamba zenongowo zitoka sampulisa zivirinro ladhima ukarikaru mabali balara nzomando yabangabo ndrogozi njiza biranai kabo komplosi njiza fanshiha rijojo ambakana lengo mjomba serikali wafanya komplo shangabo nyinyi tena mafanya komplo mwanadamu kuchukwelewaje yokabamvi ya madhamana mkaona mwimisa majeshi jaunziani yani mrugo leo kana madhamana walobo tijuu ngabo irumbishi nji na taratibu za wanzani haku na hiyo ikamdorumi ya wanzani ukana nyiona na majilisini nyimkajao nyibazima gejoenda wakati isisenrongo zinji harumwensi hatubotsi ibengela dimensi haturipare ukana kenacho kiri yoka haina mru na nyimkabanu jana heni adwanzema ya rongo yambe kaulu mkahu mstope yabakena ukiri leo ilichokaba mimi ngamjonjwani jebanu nabe izo nanzao ye peplu hata woo wasatoka kwa tsuganye marongo kama tatamba intere he peplu waihundrao haruma ila namna ya barnamaji ya wanru wa mungu kontrona na mamazali deja woo eni jwamba ngozo wake raisi bali mamazalama nguruo wa joka baya eni mrugu chwamba dae eni mrugu chwamba ye mru ajwambaje yala malezinda yavi yoka madhamana wakabili wanzo bale masiwa mradu ambo kana haini mrugu jokara iso hao izoka zirendwa izoka zambwa yotima kaulu yokabaru sisi omwimwa hatu tinokana leo mrengeyezi tinokana leo mdemwa kensibe salama yokatizamba vanu kahelimine lewao dokabanu haina mrufanyo siasa lazima kenda ekipu na programu na lideri riwone ani ula upezo matso no banu anzo rasulishi shanu tsono kala leo mami na parti iyo tsinde ko yede santi parti yo de sedi yao de njia yao yamba yone sawo zila programu sha parti yo tsinde de sawonti yenti ho de son wana damu kamili yoka nyinyi mkabonze banu msomo mwono rogozinji mwono helinti ukawo henda mahore yabo wala kwa jana gashi wala kwa jana dhahabu sha ya mfaransa exige ukanga la dimweni mruenshi yabo ya enshi ha empo yoka izode zifanya onti yoka wanu kwa jana gashi
sha eni mrufanyo hasi lazima ya unre na bafufu sande pahensi mala jakomori karitswandare leo kana haina daho hawena mrufanyo hasi ya donda na fufu lehendari mwe serikali okaskar enga dora rengenda leo ngarjuma bala rudamba kana serikali kamtsufanya engwa rengonda ko kartsina gash engwa rengonda no kartsina tambarongo yabo lazima hini mru yakotize zemali yakotize zemvu rifanya jeluka suka hunu sujari pare miji hature majilisi ribale mapesa rifanya nzia yaki hatu lade bana rutsujo avance na bwekari amini ukana haina daho ngwatora limajana maili ngazadao serikalini yabo mauduborlo na nzia ilombi yemera wa hatujo ndo serikalini endamo kana le bavula hangu ngilo na ziwijana rujonza zuma majana maili ritinwe pare yonde namna rwa kufanya rwa shido sedilana izoka sihuru ngaro nao wokwa dwetsa ikemro ijao shahini mruhundomba hiru ye serikali wauna kangu ndomba hiru yabo ngomrenge yao ngwangali yao nari mrenge rali majana maili hajobaki na majana manane haeshi ze majana maili zila zisakawyo hao hasonsi pia zade hula zilivi aziha zilo retreti zija zilivi zifanya zanzia zija zilivi ola manamshe kao gefa msweli zija zifenja yode namne nsinu enshiyo si hama gara kope yao shasi ubalaze mbi rizona obo ya mwezi nsiza mbali rija watijuru nambo kana banu Faransa mrujo umenya gani banu Faransa mrujo ndani mabiru wa serikala tamru shakarija paromba banu Faransa tena mrujua wanruwa kansi wakotize wafanya ele bavula hao Faransa wanrujo kansi wakotize walivi wala mbabekao harumishi hajana harumisha wantiju shaloga mjosha mrambe era trete ya komora lizuizili se normali yengwa rengonda ko kartsuko tize wala mimi nifanyo hazi mi ukotize shelea maudu kanga mndu hazi mapesa la gendre jay kartsuki rakotize loga mnabwe duka le duka lila hangu ondo abato mberu fulani nsuhanza yabo tsika ikirubu hemacho juzibanu meraha zamba fata wanruwa mmono hidrini warwadi soidea nola pizza ne urumia roho bi sidena mna hiyo wanokana baraka banu heni mrugende haki ya hai ya jebanu yone sasa fikira za indetsi hatu simpaka mracho payade simpaka okabanu ye obanu mraona ukansi siasa dokaya baadhi ya wanru ekangwa rongo wao kwa na ujwa warongowe hata watimizi reja minimize mru au yadamu leo mchukwele waje mrumzaza hangu au mwanamsho hangu ujwa bangena hamu ya henti ngombo ungena hamu ya howana watabia ungena hamu na jao halafu ya heye yambewe la dhamane kaone loba la juu kangu joroha wende hamadola yakensa dumde ya miyomo ya jao we jao daone mrumsha hao no hanyu yabo ngutsasho hakija ngojwesha mru naribema pesa rende mwende marenga mabine mbise pare yabo watoni aje wanruhima watwania wanruhima walekeze shilio washibama yoka mwono emana leo richemezaro besingani basimaji sijida hubi basima jaro singamanyiha dokaya rikabalaru onwe majia mwando yakosa hamvu dokate kilimu bwatolo balizinji ngabo tsimbali na bali wajana mapesa bala mapesa tolone diaspora ekayo wanru wala wakawarenge mapesa waangalie namna yola semaji basaba hayo nurjo karma problemu yokanga rifanya ndogo fulani shema pesa lede mambo shodi owanru wao duahima bao loko turona lima mazali yabwele wakamru kujo jambo kana wala wa maji ya sisi ngani waruwa tabi hao ya serikali no sijao narvumweshi haya baba noru losi na wanu rambonga rikontroi wandu arangaza malizila na mwambie ya wafanya nsiada hivi ya latemaji juzi wakanaesi mapesa tapanyiwa msajaja owandu waondo mwanzo mwangari ya banaba sainu mbambo kanga mrebao mbrunezi ikakarija jirongoza rambilandaze kweli ya nsike na uhenda sisi mpaka kufuru simpaka rikema nurudwede zana mwanamsho wejau yoti malezi yoti siasa wanokana baraka yoti siasa ndugu jojojo nesa kama inde mwenzaza kufuru shagizo na mwiso ramdu usiku mrejamba nguroho yende afanya kursu haumramba nguroho ya lwahodi ngweni aremwe igongo hapa sula shahitswa ya boda abo mrajo helewa yokabala zinu mrajo reglewa ikabandika tengweni yokahale kamruko tengweni hamake mrumze wa mru respebala wokaye mwana mshwahe au bakamruwa mjibala hareme mru bali mrujo labo hatolote tengweni shari juru heni mnugo dauni haengwa bwezwansao yabo juko hukumudo ejuka huremando sha omwiso waheza ngoziru pako sikumra roha pandule ogo jojo damu
ukebanu lapize mnu njirongo choro ngofikira kablo chokubali oka monokana gabo wanru ikawo mrongo wali ekawa data kwa rongo banu kwa dungo rwaye miji ya hao oka press kwa rongo rongo banu eni mrongo buhala kapitali gam amini tipia gabo wanruko wani warongo wa hemiji wa ujusawani gam rongo hajiba mitila malan fulani na hiyo gabo wakati kwa garjo parisa ziba osoni mrumzaji hao mwana mshe gojojo hama nufanya directe ude ironronro wanrore mekoti zevi 40,000 personnes 50,000 personnes un jour gojoro hamengo ndo armukumbi utelega mngajana ka nyiwana washanga wendao zenkabwa mruka joendandro mralo dingonia usekule gongo udungane ne milingo yo zudebotsi halafuda bojohelewa kama nene mrekachokubala desiwa ndachoro kama ngasivano habari za kumora alhamdulillah inirahambangu siso hakaze titri mrakanso hahe yani hakansina kafe hadoji jibilia hamada mbaheli namla huwa simnomele wasimkazanja wa kama sibatabu shabakarja jizaya wanoni mrugane mijia hani mrugane wanruwa hahe gama monokana ze directe zinu enjur gama wanruade yao gama wanruwa lapizao warema koti kwa wahodari kama sibatabu wallah bilani mamilioni gari jo parisa ajali husuza directe zinu simpaka serikali simpaka mrarango ni serikali gabo wanduko kwa nuparo samihi gabo wanduko wadaza wasiziduku wadezizwa na shahao wanjira za zungoni baada ya mjoja banoni papiza surwa yangu nilwera mahiyo banu alafu mdono kabanga betiso banu mwa mruyi na balai karido hima za kimeroni jao kana subutani nifagle marisizala shema na jofa ya marisizala daba alwar me telefoni yayo ngamo hatumi kabati mrubano jojo la huano nono banu majifira tanhejini kati mrajo shidanzi shamimi ngamweleokana ulio watibali na mrongo banu hafikira za hangu nsi haruma marhalatul murahaka ndo parisa mjomba hangu au mru famia mru tujidobi ifalu kadha fanya jao ishrabu kadha amna jao utimeo fenjao dawendo ujuko hii mabanu wabeka mwanzo dona bio kafanya jao dawendo kwani mru achozange na mwanangu lelo dawendo nge mrunado fikiri nonondo mriaono wade yao tuzawa dabu wamenyawe nsi mrende adu abio kanabala jao umre kamugo shida fanye kumanteria wao wafanya pelia wapale yambo kana ndogo fulani jao shasi lwaro marongo kao ngasi barungu rongo hensi rijitolea kartunle rongo man katuro kamru ya edia hisabu leso yafanya garijoka haina rogozo tipenu tare ikati jaman side ya mru hautila pisa mjiwa wanru suwa dekatifu suwa ndo hebonzenu nre ze hukuma za lazimu za husomi rongo zikao nga mnyambo bana ngamto mnendu yao watukufu nga sibana garambao kana kadha mahakama amjumombe ani histori nzima leo procureur Junaidi wandu aloban wamde yao ambo jao kabandu waili ko wo control ya hangu ani wo kwa tu stenezi base mzima anambia hadi sukana barukwele nsi hatu la kena avance yoka ekari wono dhoma na yarenda nongosi karzi shere amba mimi tikana problem base problemu inakaniyo ani mwanama hadhulumu mrumali harengia mrumali basi rifanya taratibu ripa mru koe wa hezi ende hao no Junaidi procureur Junaidi Mwenyezi Mungu alimtukuza ya hansi na mwatali ende hamono hamambia kama no naronde shawiri bango joso ndo wa hezi jaja taratibu wa mwenye swiri tumtoa mba kenda ukiri geladhimo ibaje mru yarenge ukana ngamrengo dhoma na yinu ngamjoli baze mali zinu muda fulani ata muda fulani ngerito mru huo haharaya imru lazim jibia yoka banu kweli banu sini tsungoja kweli re sini hema dhoma na wanisha bagama dhoma na wakweli ngabo wasate na henda wamrema mwangu hata hamanya wakapirizo yarenda naye amba karna ujua mrere ya reda naye ya dhulumu ikari mruoto jabanu bari sujulana ndera mfungo endeza yani ngabo kogwa renda ondro ngabo kogwa rendo naye shasinga lisaidi yao tena mahakama hatu ya kemai yokalewe mwenye nyobo ya renda naye kusuki naya shango viruo ndi waone wala dhamana wa mahakama umwambie yokae mwenye nyoharohe maudu jombe mahakama ngao mai no izo na sababu kakuno joke dhamana jana wambege la dhimwere stahimu he daula ristahie daula ristahie tia hatu ujele huku tsi dhamana
ujohima udofanya taratibu zoka hamanga mdharauo ani muwai daula gamdharauo serikali ala kule hali tidelio sigarika sibano hifadhi ya hatu kana ujori kubale namna hiyo madhamana wa nti hatu mjusasha itwa leweni mratu jabano habezo anzao eni mratu jabano ademu haida hela anzao eni mratu jabano tamsaja jela anzao bamane kazi zirifia ridezi wardaza shanga bomiso shanyi daula narikiradhi wakebeze mezwiri za lazimu ili rijojuo ufanya proje rijojuo ufanya barongo wetiju hatu shamra tsokala mahala hiyo ya de ya fanya direct ya kazi mu daula ndrabo gofanya nyikangi uzononda o shahidi ngonda uhebo udema wazireli wanzao enye ndabo kakabati mtu shindana ndongo yo daula kama mnarikena limit ya mwezino zirongoriza mbavano narikena limit wona madanganya ya birao waambie kama ndongo fulani ulono shahidi wahima danganyala uyambe kama danganya fulani hata fulani waambe yotro ya honde si hatu shatide namna hiyo salam ebanganga mrejei haruma opandwa hema kafa rika banu wa msheleo rika ya wakati wa kililu wadisosi hamakafa ya maji makati hata mtuje akasi hii selea mula wotipia bakaba simaji riono kabajabali ya tukanchashi yere wa madhamana wakayao were we mapesa yayo wajiwa hunde solution yoke majiala wayabite yado ya tido bira mula tena jomenya za nyumba waja hata sisi rikaudo balia ridokana ekipu rehanyisa walangwa o nyumba zaha walangwa o mtuje walangwa o selea rehenda hula wanruwa angalia enamna ani wanziha wejua kana mruda fulani limenyeha da fulani ngojau pezo hele da holila wanungwa tsukwa tolibahi wanulangamia wanuja zenguizo pia rware sanse ribali aribesha ya wakati ukililu zemaliza kauja kaja kanabea ngamwesheleo hangabo dhamana yaja kozepu uyaja mubajamali yabo yaremu muhono arimwela tabu yaba mapesa yanu ngeladimo jiwala wada hande security ya homa gobani timduaza simu yae ejoka ngumwesheleo ya yambe banu kamjo mdhukuru hamba were ngale fufulinu na mregea haya wanwa sambali ya kololeni simela mwidao hastehi hawala madhamana warongo wa baala mapesa we hanyisiwa ngam mapesa nikiwa yani kwa diaspora wayatanga banu wayabeha komori mapesa we hanyisiwa leo bratsijaleo wajaba jiri maji hamada yala rijaru mbokana alima mazali na mtende mwambe wao mwahimili ya mwambo zerungo za ndonai bakarna ubadili kalo kartuka mshiana keno kiri mkenyi na wanru wadhulumuyensi watufanya rongo wanadamu wa wajewa wakengoma erobaha wa warahafu wajewa kaushie mwenyanyao wadumre danai watukufu yezinuke jonza mzuani maudu watukufu yezinuke jonda mwali maudu rikabanu eshahatu kabati namna raunakanu madhamana wafanya mahadisi waone namna yokaya wafanyihe namna ya mbabisa maendeleo mtiju wafanyihe amani wariratiza si wana wakomori maaktivista umara yako msa wahima banu heni mradu ambe zono masulaha hau yaoneze fikira za utanga shara dhamana kutsura mbwa dhamana kutsura mbwa mrukongu wanio shabo ndo sokari kena mna yinu haina mratu ambe zono sawa eya nsinge juba dirije eya shawasha mjinga jukaje na nyinga mjuwao keki hatu rajuha armola mkontino hususuya kamra de bahanu ala hulaneshe fumu mjini hao basi mrupasho ndo na tifamia yako jomba mri kaunde atawali ya eti vanule kalonga la huwao alimamaza alire mreda remjaza zungoni badia uwo msomo wenesa ukane juko jabo maudu hendi jorwa maji ende amholeye wotsu watwania ndo propose watwania nduva membabilio watwania ndo honesa zanugwa maswila kati mwenesa ni haruma madama ndo nakoyamba banu sizamba banu kana haruma harbu jamal yani ndo wakati wali yakaurema na kisiasa dena Muawiya yani baada mtume halawa wajaba kisiasa ya Muawiya na Ali wajimana hata wala wa maswahaba waili kamirejezo hakadwa bili mzima ndo Talha mzima ndo Zubair wafanya taratibu wende waone mtatu Aisha radhiallahu anha yende Basra yende afanya taratibu ya amani yardia sahi owanrikao ndo wa Uthmani wa hukumlwa
baada hapo zinuguzila Ali kajazwa na jicho jema yokatwalha na Zubairi wanu wakawedawa mtahe wakati baada lebaya kwa Uthmani alawa wanundu wakadawa waka mongoni mwaro wakadawa mtahe yarenge khilafa yani yarenge ezi halafu wakati ula kajamjibia wakati ndo lao Ali hapa delegasio ya kwenda malambao kofa wende wawambie ukana mbezara kama aziye Aisha yatsende hende ani yatsende Basra hende hambangulo yatsende kwa amani ukaka wono kaka haki baada bala wakaya sahaba bala ndo Ammar ibn Yasir hala wabala direct hende ule ndawambia hende Basra hende wambia kana Aisha mtazatu Aisha tungo nziani ngujo na yao mimi ngamlabo ka yemru mshewa mtume duniani na akhira sha enga mjukubali izo juma biyani bahari yemru mshewa mtume dunia na akhira mrensi kaka mtoizo Mwenyezi Mungu yahamba yabo yani ye hakawele wakana Aisha izo adu yahambe katakana haki hamastehi hatartibu wakaya sahaba bala hanjabo yeshoka Aisha gujo hamdea wala Ammar hamrebe aniafikika hamlapiza hamtoote ngoni hula yani na Ammar haka kontro ya mzatatu Aisha radhiallahu anha haka kontro yahe yani hiyo tafsiri kama kanu kwa haruma siasa timpa kamrade ikamna haruma siasa timpa kaulapize wujujuka kontro ya mru jeleze ujempoze onese karugo fulani hamaste ekarbala mwendo hamandu wo duruchukana siasa ya kweli ya ushida maudu ejo jabo tijo hatu ya dwele wakahare denro hawarende nai rikimakini hahonese zusohenda nezenda ao ilirbalie mwendo wa adabu na master shederbalie yensi hatu ruwaswilisha yende heli mimi naona masulaha ni jeni fanya intervention yenu chakaza nikitsibanu ha rongozi nji yatukwanda ni vile upande huo harumazi baada mbili hizo ni onesa wazika mbili hazima yani de makafa no huswe siasa kwenda na timis yabo sikandano no sokana mazababi hamadami mlobo tiju mono mwishia ezaleo yukana wauzisi walo madhamana yenga mfanyao je go porto paroli ya rengwa yafungwa ngamfanyao wamba na mnamusema hakamu juzi emanola fumwa karijazijua yabo wewe ujukoda wamba enda watino kango endo wawanie ndongoza proje za kanga juu CDF yao shango ndo wahime haudafi mrukongo nzovoti wedo wafepuhu kairi unjomba ndani ya hotawe bakabati program kabati ekipu yonao kabati wanusha wanuoti pia wao sana ni mratu jatake rais yende maana wabahini mrujo karaiso hao wenge amkensi mdo angalia sha edhamana yinu ngariri hao walone daula yokakena ukiri yo daula mjuwao kana ngasirenge stiklali ya hatu yabo kena chokire ni mratu wabezo anzao eni mrafanya uchafu eli anzao eni mru hatafadeli anzao galadimo mregeze hadhari nezemezwil ili emana mkomori yaonokana kasina daula wajuko jamaudu wakino makinifu yokana kasi haruma mwendo wa adabu na mastehi wajukana kasi harumansi kao iladhimu eni mru astehemu nyanya adabu na dini na jao shatulokana leonsi kai haruma sirikali ni sihende na bezo na nzao waya kelena zalima udu ya rohe ya jambe zwanzao au karnoka natsi watu fakomor garjona na wakati wasaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salam